Pogodili ste. Nalazim se na našoj ljepotici Bjelašnici. Jednom od naših olimpijskih borilišta. Ovo niđe na svijet ovako nema lijepo. Niđe na svijet ovake ljepote nema. Kao prvu. Evo pogledajte, molim vas, ovdje, evo, cvjetići. Ovo ovdje za mene je jedan arhitektonski kompleks koji je prekrasno napravljen, izgrađen. To odgovorno tvrdi niđe na svijet nema. Međutim, ono što je interesantno za ovaj kompleks, što niđe na svijet nema, jeste podatak, to je ta urbana legenda koja kaže da je ovdje nekad davno postojala samo jedna ona rora za kanalizaciju. Onda su oni ovo sve napravili, ona jedna rora dovoljna bila za ona 2 hotela što su bila, onda su oni sve ovo napravili i priheftali se na onu roru, onu istu roru od kanalizacije. Znači, u principu, u početku, biješe ovaj hotel i tama na Bezdanom, a onda se sve ovo ostalo dogradilo. I onda su svi ti ovdje stanarski objekti, ovo sve, to vlasništvo, znaš, sva ta halenska struktura što postoji, sva se ona, razumiješ, priheftala na tu istu roru. I onda je to sad došla raja, počela sezona, on na vali, znaš, jede se, pije se, malo se skija, čitav dan se nešto pije, jede, svega tu ima restorana, sve to ništa na svijetu tako nema. I onda daš, krenu, nagrnu u hale, znaš, i onda kako je to sve krenulo na tu istu roru, ne može jarane, ne može sve na istu roru odjedno. I onda se to izlilo, došlo je do izljevanja, znaš, tu je bila provala totalna, tako legenda, kaže, urbana. I onda je to, znaš, došlo je do tog velikog proljeva, razumiješ, po čitavoj toj Bjelašci. I šta je to bilo? Ono je otišlo u zemlju, ono je otišlo pod zemlju i malo pomalo, tako kaže urbana legenda. Mislim, kogod da to izmislio, on to ničeg na svijetu opet nema, da se tako može izmisliti. Znači, to je išlo sve, razumiješ, Bjelašca, Igman, sva ta halenski, razumije, hali, kanali, prirodni, ti neki sliv, znaš, to je došlo, onda, razumiješ, uletlo, u vrelo Bosne uletlo, znaš, to niđe na svijetu nema. Ovo niđe na svijetu nema. Evo sad upravo čujem najnoviju informaciju da su Zoju isključili struju i da dogodine se garant neće moći ovdje skijat, neće raditi, liftovi stoje, liftovi isključili struju, Zojova. To niđe na svijetu nema. Kaže Zoji 4 miliona kerma u Buli. Ja ne znam je li to opet još jedna urbana legenda, ali je šega pravo. To niđe na svijetu nema. Još jedna posebna, jedna arhitektonska, ovako društvena, sociološki fenomen pojava u našim prostorima je ta da čovjek, da je to masovna pojava, stalno neka masovna pojava, a krene od jednog. Znači, čovjek sebi napravi jednu vikendicu, odmah onaj do njega napravi istu, onaj do njega istu, sve iste vikendice napravi starim, nemaju svoje ideja, malo individualnost, razumiješ, ispade sada to neki kompleks imaju, kompleks vikendica, koliko stoji skompleksirani ljudi, boji se, ona se boji da bude svoje, da bude originalno, da bude, kaj mimo svijeta, to niđe kaže na svijetu, ne, tako rađe, to ima na svijetu, šta radiš tu, I onda, znaš, utabanim stazama, znaš. Znači, to je ta osnovni onaj strah, da se ne uradi nešto mimo svijeta, da to ne bude, znaš, nešto što će ljudi... suđivati tako dalje, znaš, da se ne bi provalio čovjek i to. A to ba niđe na svijetu nema, tako, te nesigurnosti, te neke...